U vreme kad je nastajao Centar za civilno-vojne odnose, Srbija je bila suočena sa opasnošću da vojska, policija, službe bezbednosti budu upotrebljene protiv građana. U isto vreme Srbiju su tada 1997. godine sustizale posledice prethodne zloupotrebe vojske van granica Srbije u ratovima po prostorima bivše Jugoslavije. Nažalost, Srbiju i dan danas opterećuju slični problemi, ali umeđu vremenu težište od onog početnog, kada je 1997. bila ideja ajmo da javno učinimo potrebu da se uspostavi parlamentarna demokratska kontrola nad državnim aparatima sile, nad njihovim civilnim naredbodavcima. Danas i dalje je Srbija suočena sa bezbednosnim problemima druge vrste, druge prirode. Odatle, umeđu vremenu su, zahvaljujući između ostalog i centru, mnogi usvojili nove pristupe, nova razumevanja bezbednosti, nove rečnike, ali je centar, zahvaljujući svom razvoju i pre svega pristizanju mladih i školovanih ljudi, postao i mesto istraživačkog usmerenja, mesto iz koga su započinjenja i rađena brojna istraživanja, osloncem na savremena teorijska znanja. Tako da je centar svojim radom i zahvatom objektivno prerastao, nadrastao onaj početni cilj. Dakako, on ga nije ni mogao ostvariti sam, nego tek uz pomoć i saradnju sa drugim organizacijama civilnog društva, medijima, građanima, pa i profesionalnim pripadnicima državnih aparata sile, ali je danas centar i njegovi saradnici su pred zadatkom kako da već postojeći teorijski materijal razumeju i primene u istraživanjima bezbednostnih problema sa kojima se suočava Srbija. I to je jedan od razloga, tim pre što Srbija i njeni građani moraju da sebe negde bezbednostno smeste, da se odrede prema Evropskoj uniji, NATO-u i tako dalje, a za to je potrebno znanje i to je jedan od razloga što je centar, odnosno oni koji su ga i osnovali, koji su ga činili i tvorili svi ovih godina su odlučili da promene ime i da ga nazovu Beogradski centar za bezbednostne politike, hoteći time da kažu da ne gube iz vida ni prethodne teme, ali da sada je zahvat širi i